hondani tosa na salam tasirondana harma kwa ditso ya hatu ya mfumo uskole unu ngarjo ubiria harma unwani husuo ushababi na nomjiamu ya ukawarenge elefumvula hao harimwa zembwana za kisiasa harma ensi hatu rione sabanu kangarjo ubiria harma mfano wa he lekungumanya la siasa lambao naribarikishe Komoro ili risane wanduwa ile wembabi tafsiri ya ushababi harma ujiamua wa ujibeha harma mbana za kisiasa kabla ya hujarme unwando hone sakaya rishilia emanawa asumanazali hajitekeleza harma munjili yolahe lekungumanyo la serse haushukuria emashababi wa hele kungumanyo la haulimu na hende na utekeza kaya wafanya indushambao revolution haukaya ngabo mashababi waliho dae wenji waliho harma dhamana harma intiatu ngabo mashababi warongo wao marengoni waliho dae harma intiatu masuala mejinga juzi sao wanajoga jogi lambabi harma enkwatu ya leo ilire lewe tafsiri yaho o shababi no lamji amuo kawarenge dhamana harma ezembana za siasa harma inti imwana mazali hamba rabozi nji harma le swala linu aka enja mzuju wa shababi no bidungo rongowa harima emabunjile hawe katsindaye edayori ngatoja ujuzi sa ebanu imana wazali nge shababi ekale o nsi hama faransa ngasina waziri wa handa uno na mahame ngomiraro na mine ahuntu amerika jojo hamba ka imana wasu manazali nge shababi kati shababi na wodi ngo mona yerongowa harima emabunjile ya ses ndaporo na shababi wasaya hawyana bekabala Ahmed Msedie wala shababi hau Junaidi wala shababi hau Belu wala shabab idungorongo wa bodai na nekangurongo wanduro sombali kasujongo bono wendini ani ngabo mnyanya mwinji harmwe hadisi yinu yokangabo mashababi kao ngwao usoni waliho dae harmwa ezedomana za asumana zali na asumana zali haja yo mashababi kao razali ribire mbabi rambuka mashababi wajokangwa harmwa SRC waja namnaje kabla ujaba tsadari bili harmwe tarikh garjo karmen siyatu ribili harmay zia marhum aliswali inuya zikao bakaurumishiha ushababi ushababi waka harmay enziyo rija wakati wahe ma mercenaires baka shamasha siasa shambao Front Democratique ikao baka ushababi wenji kabisa wakawaji amua haunji harma zembana za kisiasa zinu hausubuti abono banda kauja nje nivumbuwe enaribarikishe Komoro leo naribaki harma zia marhum aliswali arweli zia marhum aliswali riwo no ushababi wenji ikao waka harma enzinu na kwa jaka urongo waba harma marengo mwana mwana azali hamba wakana zidomana za huendesa mabavu ya hatu enzi hatu nezisiwa za hatu kinyume nezilo leo dobi shababi kaonge na furso ya huendesa mbano ngotoka yonsi harma enzi yakati Ahmed Msedie na Belu no wadunga ya izo wakati wali swali riwo no mashababi ikao ngabo hata wahamba ukaya de enzi ya ho wandu watuka na ndevu la Republique des Zamberbe do wakati rauna mashababi hena mnayo waji amua wanikiwa dhamana zanti hawande sa ensi ranti emiji hatu huja emabavu ya hatu uja harma ensi nusoma ngari wajuwao ze Ibrahim Hali dize sidi nasuri na wenji kabisa hena mnayo wakama ushashini wawaka nivo ya lise no warengeze dhamana wakauzendesa emakati yao na hizo kwa jazira ngajao wazirenge hainri wazirenge haukaya baka barnama jimshinji waneka kama barnama jimshinji iyo bashike wanda urenge mdulose pa yakangu juu dunge barnama jikao do yanziwa do yanzo endesiwa harma ensi bashike urenge mnaijana ulose pa yangu joshida ya idunge ya yendese zone za jiro kati wali swali aliswali yakana barnama jimshinji hende harange wanazena wa malisa wao hawambi yaka barnama jisainu nganzo mwitenziani ranzi harma miji kujarma mabavu kujarma ensi baka wacha kama jiro henda mnai leonga mtuzi namna ajiba jojo kama shababi wa dere harma SRC watina barnamaji mshinji watina dynamique watina mbano kutoka yonsi na mnajana kajihonda harma nongo ja harma bato mnajana yewa dere harma fikra yewa dere harma beya yewa dere harma namna yanza baki mabadili ho harma yenti zinde zajiru wakati wa marehemu aliswali rauna mashababi wanji ikao wajiamua haurumishia ensi na zinu
zitsongeza wajuo wafanya haziho liho baka barnama jimshinji yakayanziwa yakahwendesa ensi wadungia harma barnama jiyo wafanya izo washinda harma mabavu na miji na ensi izo tine zichiriyo leo nsini mwa asumanazali uwandu ikaundu wale harma isersi kama tunaha baka wana zijana na rambe wana zijana ndena mna hii na uwandu walona mahame gomine uheya wandu ikaundu warengo hazini wandu ikaundu wafanyo hazi harma administration ya Komoro wakare hantu kada mshubihi wa hantu kaya hini mfanyo hazi harma administration ya bonge la dimu yake onsini mwe ze amri za he raisi uli harma yeti ani wandu wanu kwa jaadere harma fikira hamado wakati waliswali baka ushababi wadere harma barnamaji wadere harma fikra za maendeleo za mapinduzi za ubadilisha za hawam banje system kaundo ya kaya elewo fatuhun hadere harma indi hadere harma mnyanya kabati nonge kauzo ya ziadere kazi hazidungu ngono ya zitenzi yani kinyume ya jana mathalan dokulewo wandu wana mazijana wakanga wanazijana ngatono habena mna hiyo wadere haungwa harma iserse hokangela dimu wabaki hapo wakihazini kwa jabaki harma iserse kwa joto hazini yabo maudu ka zitabali ya kwa joen zao na wanazijana wanukao mathani warumishia aliswalihi asimontisha wabaki na culture wabaki na experience ya he wakati kao wakati zidoma na hizo wakauzenesa henamna ya stahiki hamzinani bashke leo nusu harma watsambali ya sha heni mdu habaki na mbabi ya bambila jungula pishon fika litovumba heni mdu habaki na mbabi ya he experience hiyo ya ho wakati huo nabi leo ndo mtu ubaki namba experience namba ndongo harma enzi yasu manazali wanu mashababi wanu mboka ngo yao ani warengo wakira posto za ndrabo za ali secretary general jua umahala otipia warenge wanu wawe hansi yabo ngwanzo kiari bala ngwa waende sawa enti kwa tina mbanongo toka myonsi enti ngaende siwao ni asumanazali na bedu na humbadi msaidie nilebea hilo tofauti nkuu baina ya ushababi ikawa ngwarenge zetu amana ngwazali sawa ina mnaradhimu narija harma wakati wa Front Democratique unu ushababi uwinji wa hao wakaharma misomo wanazioni wajiamua warengefu harma zembana za siasa na barnamaji mshinji hao na namna ya hanza wabalie ensi namna yorojina kinyume na namna kaya baliwa hata ujohonda imakati yao wakaneze fikra za hao hizo wazikubali waziamini hena mzima harmao waditsena wakawailimishana usomesana ili ze fikra kauda waziwani yao ziengelelea hena mzima harmao ziwaswili owakomoro hena uzambo ya zambe hausubuti ya zambe hena mna lastahiki ili ziwaswili wa mahalekano ya ladhimu izo tine zilio leo yonde manaka makati hena mdukao habiri harma ilikoli ya Front Democratique hamwesha mashasiasa sha Front Democratique yeurambulwa hena namna jitekelezao hena namna jibali yao hena namna yaonesao usubuti wa hwamba eze fikra zao kamnona bya kaizo leo ngizo harma wanazi jana kao waba ngwao harma SS wanazi na wajoka ngwao harma SRC wanazi na wabehoya wendewa fanye decor shay hakia kwa tina mba furso itoka yonsi mjorenga mfano ka leo janarika usherekhi usiku wa dunia wa hemdu mshiri gabo sharini na shavote wananzi umuhazizi na kunafuka shamba uka ngeladhimuo wanawashe wa he ensi hatu wanikiwa plus yao ya stahiki mafumvu mengomila harmajana wakeneze dhoma na zahonde sa ensi 2017 hata honda leo mwanamshe mzima dewliyo harimwa serikali ya Asumanazali hani yabunga mjona bia nabo bofatu yokaya mashababi ngo harma revolution na bahari ngo harma SRC bahari ngo hu zidhoma na walonzo nazi shababi ndo biro na dhamana nikati umedi msaidie na belu na mbaba wewe kuna dhamana ndini wewe ranzi wewe bofatu kabati ani ngabo ndabo zinji ikao ngazambishi hao harma hadisi yoka do shababi ikao ngwao harma SSC ngo na dhamana dazi eni shababi jokanga na dhamana baba hanu ani iyo namna yoka ya kimanga hoba amusé la cadre tiomba kaba wa créer poste za ma secrétaire général adjoint heni baba hanu ani ngojo munda belu ngana secrétaire général adjoint wa hansi mndwa wa harim na shabab ngojo munda secrétaire général wa gouvernement ngana mndu wala ari wala secrétaire général adjoint wa ngombe sengo wararu wani watana namna yoka warenge o shababi wa urumie hizo faida za hao za kinafsi
emsali jamali wa kabulu na mashababi wa jiwa mdunga wenda Komoro wamagundua fanya ziona sumana zali hawafanya msali jamali hakawra jiyo shaka kana fursa ya hande sai ortese namna yao na maslaha hadungwa abasanga dahu abangu balilio belu omkoba ani yabo hiyo tira revolution bo fatu wote zisharu fanyiwao o shababi kinyume ya heze mzepere 2007 wakati wa marehemu aliswali ikoni wano mashababi la Republique des Zamberg wakana ushababi haku nejan haku wa niveau ya lise wakana de science hena mnastahiki haukava barnamaji wakadunga barnamaji hiyo liona wakati wa hema mercenaire Front Democratique wakama shababi wabeya wakana fikra wakauziwania hausubuti hena mnalazimu wagabili ema mercenaire watina waria wagabili uwaze watu haruma miji ni mabavu watina waria haukawa kana fikra wakauziwania kibeya izo leo kaziti nabi beandalibi liwania fikra haruma serse dobi maudu emrujoko baki haruma serse msali jamali wa maudu kana baki haruma serse asumana zani rohabu ujoza na wasana jabuko zika jana sawa na wakashones mamadu jana sawa na wakashones sambi jana watsamba ile wenzao abo enzi yana zao narjarma naribarikishe Komoro kani wa Tanzania wa Sud leo ngasina beya ikawo li tsanganyiha lifanya le kungumanya ambao naribarikishe Komoro shama sha siasa ikawo zizaliani ha obonze shisasi wasuli umasiwani ngamzijuao shuna badwamana homa siwani kama ndo nzangalie yabo garsina wakati waliswali uja Front Democratique leo ngasina naribarikishe Komoro dobalo beya la ushababi wa maha mzima beya nzima kimanga chamba wandu wa generation nzima ikawa ngona fikra waziwani yao ngona fikra mshinji za siasa waziwani yao harma hafaida ya hensi maudu naribarikishe Komoro wasuli harma dhamana kanaka ubabata bekandura tahe belu ya jake director do cabinet wa rais hauka wandu wa tipia ngasina hao harma naribarikishe Komoro na nambie shama siasa na shini batinokanga amji baho mafura ikawa ngwaona utajiri wa naribarikishe Komoro wa ushababi rawalio hondani rawalio obonze tayari ukawa range eze domana na hizo kazi zabure hizo zijahazi na hamba uka naribarikishe Komoro ngana alimishao mashababi watu ngana alimishao wanashama watu ngamziju wao nusu armasi ngaritekelezao harmaza mimbari zinu ngamrishao ngamrionao ikahushia mwana wa naribarikishe Komoro ngurongo nusu mramuwa miongoni mweze shapa duka si usana rongowe elukhaya hatu enamna stahiki izo leo wantu wanji kwa tushinda wa tekeza makalma maili khaluha ya Komoro naribarikishe Komoro ifanya uka elukhaya hatu yundo lukha mzaze na singar sana rongowe enamna stahiki tunakufanya mro hamadami mitika Komoro hamadu wana mawalo Komoro njakojwa Komoro tikarongo shizungu ha wakabala tikamba lodo starab no tsicha hunu manga tifanya jitihadi yoka leo ngamsano tirongowa elukha ya Komoro na hizo sijate na harma zila ula wailmisha ikaw ngari usomao harma enaribarikishe Komoro ani leo harma naribarikishe Komoro ngasina beya na wana zijana harma ikaw ngona utajiri na utaalam harma zefani zote pia na utayarifu ya ukawarume ensi watina wabata hauliho ngona barnamaji mshinji rehende harma dhama na karito fanya jamade wana wazad ramba mafiti na sisi naribarikishe Komoro eka mafid eka Salim Sufu jab eka Nurdin Mbali eka ya Hussein Yusuf eka Madi Hassan Abdullah eka Mujahid Masiwani eka ya Abubakar Khalifa Masiwani eka Sharif Trazio Masiwani eka Shaharman Masiwani eka Adamo Masiwani eka Nadham Tajir Mawarena wadunga yabo hena mzima harmasi yabo njomu ishiyangu jitekelezo ha isme naribarikishe Komoro yabuka tunda yahambe izo ye yanzabo ngodo yahambe izo ya rumwa yambe anambiye ka juze mwanazali akarongowa ula harumwa atefamia haiko atamabahi katamruma ndabe zangu akabazila kuya jomba serse kinyume ya naribarikishe Komoro sisi kamzima harmasi ngodo yarongo ha isme naribarikishe Komoro yabuka tunda yambe ngo zahahe ngodo yahambe izo ramabia ende yambe kama mwanamsho watu malisimati mkalimani wa naribarikishe Komoro ujitekelezo ha isme naribarikishe Komoro katu jahambe fikra zahe binafsi gujo yambe izo sisi naribarikishe Komoro ramabia ende hambe kana ujohanjeza hata wala kana ujopunguza virgule izo sisi ramabia ende hambe ananabiye kai mwana wazali juzi akarongowa hata mbabahi mzee kwa jambo mandia beza ngozila ngekuwa jomba SRC ani abakabati revolution wala kabati namna ushababi utendelea kusoni tena namna hiyo
ushababike ngo harma dhamana dukaba ke namna ya ushawiriano izurambao izulfanyao izulura hambe usoni mwe marengo harima litengula serse katapona mndura jina rongo katinde mwana waza ne kanguru ngoti zamba wandura osombani akanduka jingo mduka jingo bono wedini izuka zozo kirara mwana barishe komoro kasani musufu ngujitekezo isma barishe komoro ingujwe zo yambe nabo mimi banga mjuzo salima tuko jambe akaizori wafikiana ka ngone wahambe ngo fulani na ngo fulani na kuna ujwa honjeza ngo ikautu zira wafikiana wambe wala kuna ujwa bunguza bango toka wana salama zira wafikiana ka wambe yone tafsiri ya beya yone tafsiri ya ushababi ko wadunga na hambwana za kisiasa hafaida yansi shatido mnyanya wa hemwana wa Asumanazali adoje rambi ya mafiti ya ukanga wa ushababi walio harma serse ushababi walio harma serse ndawu ngofanya no wedi harima siatu ngasina etambu hiyo yokaba ke mashababi wajiamua harima zemana za kisiasa zinu wazi wanie hena mnastahiki tineze mwana za kisiasa shanga bawaja uze bwana za harima eze asasi za societe civile mazama ki societe civile wajawe zama yao katina owandu wawania ze haki hizo kama leo fumbwa jana kafumbwa za haki za mrumushe za haki hizo kasusa hilo harima siatu zama banukara ngabo sharia shavati washaka geladhimo bake mafuvu mengo mirano harima jana ya heze postu za wadesa NC ranzi ema gouverneur amaye zisiwa uja harma serikali ya juu mwanamshe mzima baende ule waziri leo lazima ke wanu waniza haki hizo kama za haki za wanawati tikaundo wa juruhi lao lazima ke mazama ya asasi ya society civil ya wania haki kama hizo namna jeka mwana hatu Aisha ikawa hajuruhi hilo violewa hadi harala hizo hada vurziwa isiman hata mpaka leo service secret ya Asumanazali na Fakri na Solahu kwa jashindo parsa le jindu la rahito mwana huo shawabaki harma taratibu za kitwabiani za ufutia wandu suru ekutu na utabisha wanu na utawandu harma balbala sha eza muhimu waziransi ani yabori le wakaya mazama ya societe civile harma ensiatu ngauna zero ya ushinda wa jempoza henamna hiyo haukaka bati owandu wa ufanya zeno hizo henamna hiyo ukanga oziro kwa wanu waladhimu kerema mazama yao ngo wahara ya ujamua wande harma mazama hamada yao hauriya kwa watijofungwa watijomlo watijodezi watijotambishi watijotolamu hazini ukanga ladhimu moti pia wakawa nsini mwa ze amri za Asumanazali tambu nziro kwa ngasini harma ntia lewo shababi moti pia ladhimu wande harma SRC bayo de parti ya Asumanazali ikakwa ajenda kwa doto la muhazini ngojongo mbabiza faida mbali na mbali wakawa ngao nizo ani ngoendao henda na hiyo hautahawa titolo hazini shakwa tu henda hauamini fikra hauamini mbwana ani kimangana zama ha conviction yode mana kama udo Asumanazali saboti sasa ndio kusambalia kuna hona mndu yapo msali jamali kuna mwana yana beriten ujonza kwa kasi yapo ha conviction ha fikra ha mbwana kama uziwanio shangi yapo kama ndo baadhi yanofanya hapo basi hizo ni zitabu zile mbio kasisi maudu nsomeni kama maudu na berishe komori mafiru sitafanya ngo amali zo salimu au fateo au nurdini au na wasai hauka ngari aminili yao ngari aminili nao ngari juwao ishoranzao hasibabu ya hensi hatu ngari stahila nao tena henamna hiyo ngadi msedeka na dostai msali jamali kamuso na kawo wotsimbude ha ngostai pele kwa nebani hawa wazoya harma mseto na mafiti kama sinamna kawo njojo anketi stahi salimu sufujab hauti stahi wanasho wangu ranzi Nadra Musa ranzi Tanarjai ranzi Dr. Sakina ani lazima nistahi wanasho wangu wao haula mdungana hala bila hatu hema sahihi zambana ikawa ndo kubaliana riziwane hafaida hensi sini mumvuli wa he naribarikishe komoro zinu kwa kao kaziti leo harma tiat banu zamana wohudu mlo Gabriel Attal lo waziri wa handa Fransa leo Macron hamhudumu kana waziri hamnika dhamana zatuka ndemevu hazene sanmela adhimu hata iwasili leo hamnika dhamana ya waziri wa handa hanamnabi ya mazama siasa na yabi wakufa nwa malizo ndio mfano mimi harma naribarikishe komoro dinasuri haka mrumishi wa mwando wa naribarikishe komoro mimi ndo naka mrumishi mwanzishi wa Federation Internationale inu parti kao izali hani habonze abo garjo hamba ka minena ka numero de wa parti yo bahi dinasuri hani bulia minena ka hodesa e parti yo timuzi sa plus tard zabarindi na beka badi ila namna hontaka wewe maudu ujurenge parti ana nabi kezo ngizo harma mazama marajina
Isoniza mkini hani ha. Bashko njarenge parti mimi binafsi sha mwanama mrajina Salim Yusuf mathalan harenge parti. Leo ngiyo na muti maudu kama joka mrajina arenge hauka deno na hiyo ngana elimisha nao ngana somesha nao eze dhamana zinu ili ejo kauzirenga yazende se ho wasta wazo ili ejo kauzirenga yazende se he maslahi ya ladhimu he adabu ya ladhimu haustehi emipaka kama ndo wafikiana haustehi barnamaji kama ndo raihanti haubazima aizo kaziti ya roma za kisiasa kaziti lewe mwana wa zalit sio rambia nabo zoka ngaba mashababi warongo dahu shababi ndio bila promisha Junaidi bila Junaidi wala shababi abakoro ngwambabi abodawe yengo ne kangorongo nukaji ngomboje nukaji bala kwambaji nukatuja bala tokazo ani ngutunda huji deya nombe kaensile ngo otaji ndo yarange otaji nsinda na mabaho na mtazamo ndongo nziro kabisa za hunda emwana nyasi woi ani hata tijanzana beka nduju kamdo enyo bana ndawani kamdorongoza nduju ebani bana ndawani kamjurongoza nduju ukama nduju ngutonda yempanishewo haka zizamba ukazila haruma mazama hamana ribarishe komoro ekanga ripo mzima ndia rongole yabunga jozo ndo yahambe na ikana kujohenjeza nswami nikafa tu harumani mbabahe yambeze ngo yahambazila juzi ngeko jomba kade serse. Iyo ni alama ya hensi ya igweshavu, iyo ni alama ya kibri na utezefsher ikawa nga ufanyili wao ensi hatu na watu watu. Iyo ni alama ya ukakweli ensi irenga otaji nefami ya hai. Wakaji hansi kange hazi ngono ya beno ngo hata ngo ikawa ngutole ya jirame mzinga wai nsome ningezila ngo kazi wanyi sabati madena mndu bani hahe haumu wahe ajoma beka utsabeza ngo hizo shaji hansi ka yenge na kibri wala hakamili amamba ba izo kazaki kazo kini hani harama mazama maraji hamana ribarishe komoro enge tikadari wiri mbabi hamuta swara hamale swala lila usule beya harama eze mbwana za kisiasa kamchukubali yokanga bubeya harama mbwana za kisiasa harama iparti ya siasa ngabo wandu ikawa ngo oblige wa kensi yabo holiko ngona mabizazi za serikali wazifanya hao itsoni hiyo ngojo tola mazi mabizazi za hoyi hiyo tofauti ya wakati wa marehemu aliswali ikao waka ushababi wajiamua hauamini fikra wazitenziani haudunga barnamaji mshinji yansi ikao ikaye makati yao hiyo tofauti na wakati wa Front Democratic waka mashababi wa beyazima wa mahanzima wakaamini fikra za hao wakauziwa nili ya hausubuti hinamna stahiki ili wawane ne anzi ya ema mercenaire hiyo tofauti ya leo na ribarishe komori ikao ngasina barnamaji mshinji ikao ngariwani yao hausubuti haruma beya hawambe zol fikirio haustehi emipaka he barnamaji mshinji hatu yokao riwafikiana soti pia kabati mzima harumasi tujohenda kinyume hena mna yunajonda kinyume ujohondana neze hukuma za msaiki yonde tafsiri ya beya ikao lijiamua la ukali rengefu harumasi mbwana za kisiasa shati kabeya ndela rengwa lirendwa kimagala homba li instrumentalisewa zonde zifanyi hao ukasumana zali heni posto a créer secrétaire général adjoint créer adjoint yanenge mndu ngwa ri shababi ani pour amuser la galerie ekimanga esha hakike mashababi yangu na rwendi kwa tsira barongo tukaonza tuliso mfano wa msali jamali kao haka ortese hadungwa habo kao haka usana ya bali maendeleo ya nyumeni hajara ngo badalani wala jinu wala sijinwa madobi ani ondukao ngako yabo katucho ngona rwendi yabo mwana wa zali sijile hura mje kaya ngabo beya ngabo revolution yafanya harmai serse ndabo fuma ndabo ngabo mashababi warongo ndahu dobi mshababi ngorongo harma mabunjula serse kati ndawe nabo tizaba kangorongo wanduka usha usombali ukango ujombe mafisi shakutwa marongo kaozi mwafikiana zamba kishama zamba kishababi zamba kifikra zamba ki barnamaji mshiji kifali kinti ya ubasa uwansi shango mbozo wanzao de kibri inji huzabano entine ngo otaji ne famiyana dawe mabaho na mdazao yone mara kango jiruhusu we habezo wanzao no faizo wanzao ani usije ukazema shababi ya komori ndabo bai mashababi ya komori kwati harma serse na kwatu amini fikra za ndabo kaka mtina fikra beje kingo aminio mashababi walo yaba kanga katoto haba kao mashababi ngo yabo walio ngeladhimuo wabakimba mbabiza mahazini za hawa sio tola mahazini shaka mhula biyo maudu asumana zali samonsi mashababi pia msali jamali kujonza kana bakia jabo ko sawa jana bakai jeunesse mamadu watsambali ya wenzao juzi bakai jeunesse sambi watsambali ya wenzao
hauka mashababi wanu kwa tuja mazamaki sasa yao hau amini fikra ikimaga ha conviction shangwa jao yabo hauka mwasamiza za mvuka ngelazimo waje bao ondo hazi wa serikali atinena na hiyo mbasa serikali ngene haki ya ujua utaua ya bekao ngono maslaha za fikra zae hiyo kongo ngono kangizo maslaha na consequence na hiyo doka mauru zezanyi zesambalia ngwasomo ngene ngono za izo tze zakani ha mathani leo bashike kwa mfano wa marehemu aliswali watu wa karamu aliswali watambalia wenzao sha wabaki mbali na nusu ya fikra wabaki mbali na namna na ila kimangata kwamba ni culture makati yao ya ujistehi ya ustehiansi ya namna ya mjitekelezo wakawa kanano kwa kazi amini izo leo tena mazilio mzune ni rejea na utimiza uka naribarikishe Komoro ngari sanao haumra nambie ka shamashat dashi bitsana rede haru mamadu hamadu huo wa kibeya wa ustahilana wakaheni mtunge ngena ujizi lane mwananya tujire mahusu dashi izonzo kweli shanga stahila nao kimbana rebona ujizi kusona ujizi shanga stahila nao ka shama shinusha he wana shama rede hamu rabati na shioni rede ya turabati na shioni badi ngar sanao rimailmishe iliya sanaya wasuli daraja ya heya hamu rabati ya shioni abo wandu wao waidi inajumisha ngurongo mujoelewa ka waima na shama wanalibarisha Komoro nabi dashiri ishama shakisha sashilona wanazijana kangu wajitekelezao haswa haustahi ili ukhaya hatu ya Shikomoro hamana libarisha Komoro aizoka zala ho binguni jatuba iyo faliki jimla hina libarisha Komoro iyo azma rairega ka ngeladhimu ribame eshahatu ni shahatu ndio lugha ya hatu ndio utamaduni wa hatu ni maana kingo joshia mnejana na barisha Komoro ngujitekerezo hausahi eze kawaida za he lugha ya hatu namnabi leo karijikundana na mawaziri kwa turongo wa Shikomoro alimba ziri turongo wa Shikomoro wonko waziri Komoro ndio aona ke technicien arma wizara fulani mathalan hata sumana zali kangu shirungo tamba kasuja bana ngoboje eni yamba ngwa shirungo wa mbuka tuja bana sijishla shikuruwali sijishla shifarat mbuka tuju Allah wala hiyo ndio tafsiri ya mbwana za kisiasa za kishababi za beya ikabe ya wadungana ngandao harma dhamana na hiyo yuka shabaha harmati zojo basauha ikaba patani ya beya lidungana likubaliana mwendo likubaliana fikra na faliki za basauha enti uka shabaha wandu wao wahondana na msaada wa Komoro hau wa enti wa emaranya ili maparanie mabadiliho harmati ndio maana ka ngari ngamtimizi na habakaya ngari parao ushababi wa Komoro wakao mwanzao mabadiliho sasa ukawa ke onsini mweze amri za hema na wasu manazali na babahi na beru waje waningarie enaribarikishe Komoro shinu shama shahena ena mzima harwani inizo jaharingari ya leo shesha mashosha hahe sako ndo mwambie ka we kuja kaba nujana ka ushitunga gujo shiruma ikaanza shirum gujo shirumishia ikaanza shirumishia hiyo tofauti ya mazama siasa marajina hiyo ni tafsiri ya beya listahila nao hiyo ni tafsiri ya beya walona faliki walona mwendo walona azma za hanza wabasauwe enti tini mwa fikra mshinji tini mwa barnamaji mshinji hakiyo ni namna ya basawanti barnamaji mshinji ikao yanziwa ngari juwao shati mnyanya udambaka Komoro emergent Komoro eja fasila mwende nganyina ezi ngatisawa mahakume na mine noko hindi mazifanya lione sawa kanga ngambe hao yenti harma namna ukayende ibasauwe iwasuli harma idaraja ya pays emergent ndazi sindeze nzia sindo mwenje sinde kabati manu sindo mnono sindo msomo kabati ali abuga mrabia onrabo na hanza unaba mafiti gazoka za kifle kwa hatu ya leo bana rikanza hamuta sura rejei harma tafsiri ya ho yukabake mashababi waji amue warange fungu harma ze bwana za kisiasa leo karti harma ensiatu ngiyo harma utsahalifu hauka mashababi kwa tujiamua hamsinadi haunjia harma za kisiasa za kisiasa yastahiki ikawa wajurumia za akili zao na nezibisora za hao tizaba roka kinyume zoma na zali hamba mashababi wajoka ngo harama serse kwati yabo hau amini fikra ha conviction kimanga ngo yabo kangela dimo wanie omkate wao maudu asumana zali sema ngo ajonza zinzo ko liriziwo no jana tizamba jana harama wakati bakama jeunesse mamadu watsamba ya wanza waleo duzi baka jeunesse sambi denamna hiyo
noti wanikongo amini yoze fikra zinu hamsinadi ha conviction shangwa zigora uzamvuka na amini fikra fulani kinyume na ribalishe komoro wanazana walo harma na ribalishe komoro wanazana ka waamini fikra mshinji waamini mwendo waamini beya waamini faliki na maslahi na adabu ya namna ya mwendesa enti ya hatu iyo tofauti kuu kabisa nge ngarikaza kifubano kwa hatu garzo jelana harma kwa tsaya mfumo jao atampaka ndabo garimbe shabni tosana salam garjo na tena salamu alaikum marhaba